abangani bami-ke abalali-ke endleleni. So kukhona umngane wami othe nje wena Bongiwe ngeke usale sizokutranslate ukuthi kwenzekeni estorini sika Revenge Diaries. Okay, inazo story nginixoxeleke thina esingaluzwa ulimi. So uGuy kusho ukuthi uGeli unesi uGeli ubhizi nje umuntu osithandayo ukusebenza ozenzela umsebenzi wakhe nje. Kusho ukuthi unesi azitshela ukuthi okay sengifuna ukuseklisha down but let me date this older guy. Older guy uthisha. Uthi so ngizothandana lo bhuti omdala ngoba yena usekwenzile konke empilweni ngicabanga ukuthi use ready for ukuseklisha down bese ukuze sikwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo. Hayi nangempela uGeliza adate uthisha bajole nothisha uthi hayi kanti uthi thisha is serial cheater. Hayi uthi wacheat umfana. Uthi la cheater ikhehla akena ngisho umfana la cheater ikhehla la muchithela usisi uthi waze wathi ngelikilanga ngeke ngilongchithela le khehla guys kuzomela ngizama indlela yokuthi ngilifundisele abanye. Uthi usisi kuthe ngelikilanga nje be driver ke so ikhehla mal driver liya focus akho yabazi nabantu abadala mase be driver like ba focus li focus ikhehla mal driver bese usisi ecela ifone yekhehla ukuthi ucela ukudlala music ucela afake ipassword. Nangempela usisi kanti ngalesikhathi ecela ikhehla uyazi ukuthi nje balifaka ipassword li driver lizoyifaka kancane bese usisi akwazi ukuthi ayicreme ipassword. Nangempela ayifaka ikhehla ipassword usisi ayicreme ipassword adlala umusic usisi baqhubeke bahambe angayenzi lutho ifone kamfana. Ukhehla mfana ke bese bayafika endlini bayafika bayenze njani balale. Usisi athi ngeke ngivuke phakathi nobusuku. Uthi makavuka phakathi nobusuku uthi ayibheke ifoni ayithatha ifoni kamfana ukhehla mfana ayivule uthi uyabheka ubheka kunama photos kune folder private la kuma photos nje engavulwa nhlobo ebhalwe nje ukuthi private photo. Uthi avule efonini uthi makavule efonini kuleyo folder leyo yama photos uyafica ayikho inhlobo yekhekhe elingekho. Uthi ayikho inhlobo yenkomo engekho. Uthi ikhekhe elidala ikhekhe elincane uthi ikhekhe elikhulu ikhekhe elishwabene uthi ikhekhe othi shabase esikoleni asebenza nabo lo baba abancane uthi alikho. Uthi mhlambe kwakwamakhekhe aye intahantaha inhlobo ngenhlobo and a number. Uthi nelami likhona la ikhekhe. Uthi umfana nomashwabana wakhe ipipe lakhe likhona khona la lishwabene linjalo lumbhaqa. Uthi ngithi okay bese ngiya ku WhatsApp mbheka ukuthi mapha ama group akhona ku WhatsApp wakhe ngithola ukuthi une family group une group yothisha basesikoleni abese bane group la khona nje kubantu nje ababalekile nje ikhule ithile nje ibalekile. Othi ngithumele wonke lawo makhekhe lawo ngiwagcwalise zonke lezo inkomo ngigcwalise WhatsApp walawo ma group ngiqede ngithathe esakhe lesamashwabana walento yakhe bese ngisenza profile picture ku WhatsApp bese ngiqede emva kalokho uthi uGeli bese qede emva kalokho bese efaka ifone ku airplane mode. Mayifaka ku flight mode ifone lilala ikhehla uthi naye zwi ubuthongo alale kuze malivuka ikhehla ekseni liyavuka lithola ukuthi ifone ku flight mode likhiphe ku flight mode malithi liyabheka kunama miss call inqwaba yama miss call no ama message kuyaphithizela malithi liyabheka ikhehla uthi ikhehla lavukwa hi lavukwa hi uthi unesi wabiza iambulance waliphuthumisa ikhehla esibhedlela. Uthi maliphuthumisa ikhehla makaliphuthumisa ikhehla esibhedlela
lithe lisale lapho odini bezama ukulinesa, wathi mawuqhubeka lokhu ungichithela ngizokubulala. Wathi khumbula ukuthi nginazo zonke lezi ithombe nayo yonke lento aduyenza. Iyeke lento yenzayo. Uthi Khehla la resigner emsebenzini, la uyeka umsebenzi because bese li-humiliated ngalendlela, and bekuvele ngeke angakwazi ukuresigna ngoba phela kuneyinkomo lapha ya efonini yakhe ze-staff sonke. So sisi waliqondisa kanjalo-ke ikhehla lakhe. Kuyimanje they live happily ever after. Revenge is sweet.